Ljudi koji se bave humanitarnim radom su definitivno pobjednici u svakom smislu. Modriča može da se pohvali raznim pojedincima koji se bave humanitarnim radom, ali i ovim kolektivom Srcem za Modriču koji godinama doprinosi i pomaže našoj lokalnoj zajednici. Danas smo u društvu i prostorijama članova humanitarne organizacije Srcem za Modriču. Sa nama su danas predsjednik ove humanitarne organizacije Dragan Sjeničić, potpredsjednik Mitar Kršić, te jedan od predstavnika podmlatka ove organizacije Jelena Lalić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Modrički pobjednici. Dobar dan, bolje vas našli. Dragane, kako je nastala ideja da se osnuje humanitarna organizacija Srcem za Modriču i ko je inicijator cijele te priče? Pa, humanitarna organizacija Srcem za Modriču je nastala u maj 2014. godine kad su te nesretne majske poplave zadesile naš rodni kraj i gore smo se okupili u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kod oca Branimira i pomagali smo tu kompletno taj dio Doboja, Šanca, Modriče i tu je došlo do ideje o osnivanju jedne humanitarne organizacije koja bi pomagala socijalno ugrožene porodice u našem rodnom kraju. Znači, u suštini humanitarna organizacija Srcem za Modriču traje od 2014. godine. Da. Prve 2-3 godine smo izvodili akcije na terenu i došli do zaključka da moramo da osnujemo jednu organizaciju i u Modriči, tako da i u Modriči i u Švajcarskoj sad imamo po jednu organizaciju. Da li postoji neka osoba ili neki događaj koji vas je podstakao da se bavite humanitarnim radom? Znate šta, ja mislim da naš narod to više u genima ima, pošto je, što se kaže, kroz istoriju smo se patili, imali svakakih i ratnih i elementarnih nepogoda, tako da ja mislim da je to svima nama u genima. Je sad ko je u kakvoj mogućnosti i kad može da pomogne, neko pomaže na ovaj način, neko pomaže dođe ti pomogne na drugačiji način. Ja sam gore otišao u inostranstvo i stekao sam i uslove da mogu, i ja i moji prijatelji, i rado smo ušli u tu priču i ušli smo srcem, tako je se i nastalo ime samo Srcem za Modriču i tako da je to. Da, u suštini bitno je da se svi okupimo oko jedne priče, neko može više financijski, neko volonterski, neko na razne načine možemo pomoći sigurno i zato što da bi se stvorila neka kompletna priča. Pa da, znate kako, ja sam i odrastao tu, moja porodica je takva isto, uvijek nepuna kuća bila ljudi da se pomogne. Moj otac je bio tu lokalni policajac koji je ljudima izlazio u susret. Odrastao sam i u komšiluku sa po humanosti poznatim čovjekom Nebojšom Krekićem, od kojih sam sve priče čuo. Kasnije sam imao tu čast da odrastam i budem, tako reći, neki prijatelj doktora Milana Jelića, a i da mi jedan od najboljih prijatelja bude pokojni Brano Đurić Menta, koji je po meni bio oličenje jednog humanitarnog čovjeka i jednog poštenja. Tako da imao sam, hvala Bogu, od koga da učim i od koga da to pređe na mene. Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate kao humanitarna organizacija? Pa nakon 10 godina rada sve je to sad leglo na, što se kaže, na svoje mjesto. Imali smo na početku velike izazove od kojih smo se morali zaštiti, a to su bili uticaj politike na samu našu organizaciju i da smo došli na put
koji se račva. Jedan je bio da idemo lakšim, da nas dižu u zvijezde, ali da nas koriste politički, a drugi je bio dosta teži, taj trnovitiji, ali što se kaže i Bogu mili i krenuli smo, odabrali smo taj put da idemo težim putem i hvala Bogu nakon 10 godina smo svoji, imamo svoj stav, imamo svoje ime i to je to. Kako pronalazite resurse i podršku za svoje projekte? Pa resursi i podrška je u našem članstvu, pogotovo u Švajcarskoj, koji imaju mjesečne članarine, uplaćuju dobrovoljno koliko ko hoće i onda sve zavisi od akcije do akcije. Zavisi koliko je ta akcija emotivna, koliko će ljudi ući u tu priču, sve zavisi od akcije do akcije, ali zadovoljni smo. Glavni nam je znači izvor ljudi u Švajcarskoj, kojih imamo 100 i nešto porodica, koji mjesečnim izdvajanjima pomažu našu organizaciju. Prije nekoliko dana dobili ste jedno, tako reći, državno odlikovanje ispred predsjednika Republike Srpske, a to je medalja Zasluga za narod. Koliko vam ovo priznanje znači za dalji rad i da li je ovo prvo, da tako kažem, odlikovanje koje ste vi lično dobili? Da, ovo je prvo lično odlikovanje, pošto je Srcem za Modriču kao organizacija više puta odlikovani od Srpske pravoslavne crkve, od opštine Modriča i mnogo smo zahvalnica dobili. Ovo je prvo lično moje odlikovanje koje mnogo mi znači, ali mislim da to nije lično moje, da ja bez ljudi koji mi pomažu, bez moje porodice i familije, ne bih ovo ni uspio zaslužiti, ni dobiti, tako da mislim da je ovo odlikovanje od predsjednika države, odlikovanje svih nas u humanitarnoj organizaciji Srcem za Modriču, kao i naših sponzora, prijatelja, tako i samih korisnika naše pomoći. Hvala Dragane na razgovoru, a mi razgovor dalje nastavljamo sa potpredsjednikom humanitarne organizacije Mitrom Kršićem. Mitre, kako birate kome ćete pomoći i kako zapravo odredite koji su to prioriteti? Pa obično saznajemo od sveštenika Srpske pravoslavne crkve koje su porodice ugrožene ili saznajemo od prijatelja sa terena kome je potrebna pomoć. Tada mi organizujemo paket hrane koji usmjeravamo prema toj porodici koja je neophodna. Da, znači većinom se to radi saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom i jel vam se ljudi obraćaju lično da traže pomoć, mislim ne te porodice nego neki njihovi prijatelji, komšije, rodbina? Pa ima slučajeva da si komšije se obraćaju i porodice, čak i lično se neki obraćaju za pomoć, pa mi procjenjujemo da li zaista potrebna pomoć ili ne. Da, uglavnom koliko god je ovo i humanitarna priča, nekad se zna zloupotrijebiti od strane. Pa protiv toga se najviše borimo da se ne zloupotrebljava. Da li možete podijeliti sa nama neku dirljivu priču o nekoj osobi ili porodici koju ste pomogli? Pa mogu porodici Vasiljević iz Krčeljana, gdje majka na divljiv način pisala način kako je sin preminuo u šumi tokom rada, ostala kuća bez glave porodice. Također dijete koje od 3 godine pokazuje sliku svoga oca i govori to je moj tata koji više nije živ. Da li imate neki trenutak kada ste zapravo shvatili koliko je ovaj vaš rad važan? Pa iz akcije u akciju shvatam da je koliko je ovaj rad važan i koliko ljudi cijene rad na terenu, jer ne postoji porodica koja je nezahvalna bila i koja je odbila pomoć. Svi su srdačno nas dočekali i prihvatili pomoć i to nas gura dalje da idemo iz akcije u akciju i da pomažemo dalje. Da, sve jače i sve složnije. Koliko ljudi uspijete da pomognete u toku kalendarske godine? Pa negdje oko 100 ljudi pomažem u toku kalendarske godine.
sad oko praznika je najveće akcije su oko Božića i oko Vaskrsa, tada najviše porodica pomognemo, a ovo ostalo koliko stižemo vremenski da obiđemo. Da, vaša pomoć se najviše ogleda u paketima sa osnovnim namirnicama i higijenskim potrepštinama. Jeste, naš paket je vrijednost 100 konvertibilnih maraka i on sadrži osnovne higijenske i prehrambene namirnice koje može jedna porodica da preživi za nekih možda mjesec dana. A da li ste u skorijem periodu imali neku veću akciju, neka veća izdvajanja sredstava za obnovu kuće, kupatila ili nešto slično? Nismo u zadnje vrijeme imali takvih akcija da smo obnavljali porodicama kuće. Fokusirali smo se prvenstveno na pakete da dijelimo. Hvala, Mitre. A razgovor dalje nastavljamo sa predstavnikom podmlatka ove organizacije Jelenom Lalić. Jelena, kako humanitarni rad utiče na tebe lično i emocionalno? Pa humanitarni rad ima veliki utjecaj na mene. Kada vidim rezultate svog truda, da li su to bila nasmijana lica ljudi kojima smo pomogli ili promjene u zajednici, to me motiviše za nastavak realizacije planova. A emocionalno utiče na mene tako što imam više razumijevanja za ljudske poteškoće u ovom današnjem svijetu. Znači, od kad se baviš humanitarnim radom, veća ti je empatija prema ljudima? Jeste, i jako je bitno da napomenem da kad se bavim humanitarnim radom sam nekako ja lično zahvalnija na svemu što imam i smatram da je baš vrijedno pomoći ljudima, pružiti im ruku spasa u njihovim najtežim trenucima. A kako motivisati mlade ljude da se uključe i da se bave humanitarnim radom? Pa mlade ljude možemo motivisati kroz razne volonterske aktivnosti i kroz saradnje sa školama gdje oni mogu na nekim praktičnim primjerima da vide napredak u zajednici i da shvate koliko je stvarno humanitarni rad ispunjavajući i važan danas. Da li imate neki novi projekat na kojem radite i kakvi su vaši planovi za budućnost kao humanitarne organizacije Srcem za Modriču? Pa trenutno imamo među projektima da proširimo tu mrežu ljudi kojima je potrebna pomoć, da udružimo različite profile ljudi i različitih kultura kako bi podstakli ih na zajednički rad, a u planovima za budućnost imamo da proširimo našu mrežu volontera. A to je sad primarni cilj organizacije. I za kraj ove epizode, koja je tvoja poruka ovako u globalu, a pogotovo mladim ljudima? Pa želim da kažem mladim ljudima da nema ljepšeg osjećaja toga kada drugome pomognete, da se sve to vama vrati na neki drugi način kada je vama u životu negdje potrebna neka pomoć i da ih podstaknem da nema ljepšeg druženja i ljepšeg osjećaja ispunjenosti kada vidite sva ta nasmijana lica ljudi. Hvala. Zamislite kako bi svijet izgledao kada bi svako od nas učinio samo jedno dobro djelo više. Podržite rad humanitarne organizacije Srce za Modriču donacijom, volontiranjem ili dijeljenjem informacija o socijalno ugroženim porodicama. I zapamtite, vi možete biti ta promjena.